ku ikipe ya Rayon Sport kwitegura Vipers, tuvuge kuri abanyasenegal babiri bageze mu Rwanda bagiye gutangira imyitozo. Turaza kuvuga Ferwafa batoye Fabrice ahoze ari umuyobozi wa AS Kigali, nabyo turabyinjiramo turebe ibyo ari byo. Hanyuma rero hanze y'u Rwanda inkuru iri kuvugwa ahantu hose ni uburyo Arsenal yatsinzwe na Liverpool, Real Madrid yatsinze FC Barcelona nayo yari ifite umukino. Byose turaje tubigarukeho mu kanya gato cyane. Murakoze cyane Yves, ngiye nitwa Uwumukiza Obedi, nkabanje hano kujya mbagezaho amakuru y'imikino agiye agezweho atandukanye, haba mu Rwanda hanze y'u Rwanda. Mwumve ko bizaba ari full package, nta kintu muzabura. Amakuru y'imikino muzajya muyabona kandi agezweho. Ubwo rero amakuru y'imikino tugiye guyatangira mu Rwanda. Tugiye na byinshi tubivuge ku ikipe ya Rayon Sport kwitegura Vipers, tuvuge kuri abanyasenegal babiri bageze mu Rwanda bagiye gutangira imyitozo. Turaza kuvuga Ferwafa batoye Fabrice ahoze ari umuyobozi wa AS Kigali, nabyo turabyinjiramo turebe ibyo ari byo. Hanyuma rero hanze y'u Rwanda inkuru iri kuvugwa ahantu hose ni uburyo Arsenal yatsinzwe na Liverpool, Real Madrid yatsinze FC Barcelona nayo yari ifite umukino. Byose turaje tubigarukeho mu kanya gato cyane. Yego, arakoze cyane. Urumva ko rero umusore wacu rwose ari butugezeho aya makuru agiye atandukanye. Rero tutamutindiye, reka tugere gutya tuyahere mu Rwanda, aho agiye kutugezaho amakuru yo mu Rwanda. Atubwire amakuru yo mu Rwanda, amakuru agezweho ni ayahe? Murakoze cyane Yves. Uko bimeze mu Rwanda, tugiye guhera mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero ifitanye umukino na Vipers yo muri Uganda. Twavuga ko ari igipimo cyiza, dore ko Vipers nayo pre-season ntabwo yabashije kuba ikora bitewe n'uko abakinnyi benshi bari muri CHAN. Ubwo nibo bagarutse, hari abakinnyi 7 bari kumwe n'imisambi ya Uganda baje. Iyi Rayon Sport rero nyuma y'uko yatsinzwe umukino wa gicuti n'ikipe ya Young Africans ibitego 3-1 rwose, isa naho isuzuguritse cyane, dore ko Wasiri yabashe kuba yavugaga ko ari abazungu 11 bose. Abo bazungu tukabona ko nyine babashijwe kuba bagarikwa. Reka turebe nimba Vipers hari ijambo bari bwagireho, dore ko n'abanyasenegal bavugaga Youssou Diagne, Nganye bagarutse. Ubwo ikintu tugiye kureba ni ikintu kimwe cyonyine, ukuntu bari bwaze kuba bakitwara imbere ya Vipers biri no munsi saa 12. Ubwo ngubwo rwose turaza kureba ukuntu bari bwaze kuba byagenda. Ariko dukurikije Rayon Sport y'uyu mwaka, uburyo yarokirise, uburyo igiye kwitabira iriya mikino Sekafa, urabona ari izihe mpinduka wenda zaba zarajemo ugereranyije na match na Rayon Sport twabonye umwaka ushize? Rayon Sport y'umwaka ushize twavuga yuko wenda hari abakinnyi benshi bagiye bavamo, ariko n'ubu ngubu Rayon Sport irakomeye, dore ifite umutoza Rotifi yaraje, ubona ko agize amavugurura akora mu ikipe. Abakinnyi yararokirise, harimo Abedi Bigirimana, Mohamed Cheri guturuka muri Tunisia, muri bihugu by'Abarabu rwose. Umwarabu nawe yarongeye agaruka i Nyarugenge. Urabona ko ikipe yubakitse neza, nk'izamu bazanye Pavel Nzira yaturutse muri APR. Urumva ko uko biri ikipe ya Rayon Sport yiteguye guhangana. Yahuye tombe ikipe ya Singida yo muri Tanzania. Urumva ko yagiye itangira yimenyereza ikina n'amakipe yaho nka Young Africans yabaye iya mbere ni Tanzania. Urumva nimba Singida ari ya gatatu ikaba yaripimye n'ikipe yabaye ya mbere, ubwo urumva ko ifite
irumva ko ifite imyiteguro myiza muri make yive. Iyo tuvuze Rayon Sport tukavuga APR tuba twumva ko ari amakipe yo muri shampiyona. Urebye Rayon Sport uburyo yaguzemo ku isoko ry'igura n'igurisha, ukabona umutoza yakuye muri Mukura ari umutoza mwiza cyane utari umenyereye gutsindwa ibitego byinshi, ari umutoza witwaye neza ku rwego rwo hejuru rw'uko Rayon Sport ishobora kuba yamushaka. Ubona hari icyizere cy'uko shampiyona y'uyu mwaka Rayon Sport rwose izaba iri ku mwanya wa mbere, tukabona itwara igikombe cya shampiyona, tukabona yiharira umwanya wa mbere itawurwaniye na APR twagiye tubona mu mikino, harya iriya mikino y'ejo bundi inkera y'abahizi. Urabona APR twabonye mu nkera y'abahizi izacarenjinga Rayon Sport uyu mwaka. Ikipe ya APR rero nubwo ku isoko iragenda ikagura pe, ukabona ko yaguze abakinnyi bakomeye, kandi ngira ngo ikipe mu nkera y'abahizi harimo amakipe abiri yo mu Rwanda ubona ko yagatsinze, wenda tuvuge Azamu niyo yari irimo wenda yo hanze. Ayo makipe yose yarayitsinze, yabaye kane mu itsinda igira amanota 0. Urumva nubwo bavuga ngo ni pre-season, ariko nanone ntago bari banze igikombe bateguye. Ikipe ya Polisi yaraje kibatwara. Ndavuga ko Rayon Sport ifite imyiteguro myiza, yazanye abakinnyi bakomeye, ahubwo iyi Rayon Sport ndabona n'amatsinda ishobora kuyasubiramo nk'uko 2018 byagenze. Rwose niko nje ndi kubibona. Yego, arakoze cyane rero kutugezaho amakuru yo muri Rayon Sport. Twakomeza wenda mu makuru yo muri Ferwafa, aho twumvaga haratowe undi umuyobozi perezida wa Ferwafa. Ese watugezaho ayo makuru nayo tukagenda tuyamenya amakuru y'uwo muyobozi wa Ferwafa? Urakoze cyane yive. Hano Ferwafa yari ifite umukandida unique Martin Ngoga Fabrice. Bivuze yuko Assemblée Générale yateranye hari umukandida umwe n'ubundi probability nyinini cyane nuko ari wari gutorwa. Ubwo rero ukuntu byagenze, Marite abanyamuryango bose batoye bemeza yuko ashobora kuba umuperezida wa Ferwafa. Nk'ukuntu hamwe ukuntu twe twarumvisha agenda yiyamamaza, urumva ko afite ibitekerezo bizima ku buryo n'umupira w'u Rwanda yabasha kuba yawuteza imbere, kuko mu bintu yavuze yitayeho cyane, yaravuze ati ni development rero ukuntu yagendaga avuga, yavuze yuko ikipe yo mu cyiciro cya mbere niba izajya kuri buri match izajya ifite abakinnyi 3 b'abanyarwanda bakiri batoye. Ubwo urumva nimba ari abakinnyi 3, ubwo urumva n'ikipe y'igihugu twayibonegeye muri kani muri cani, kuko nimba abakinnyi 3 kuri buri match kandi akaba ategetswe gushyiramo abakinnyi 2 nibuze kugera match irangiye. Ubwo urumva yuko bifite rezo yuko bashobora kuzaba ikipe y'igihugu ishobora nko 2030 2028 ishobora kuba igeze ahantu hashimishije, bitewe nuko afite manda y'imyaka ine, azarangiza 2029. Ubwo urumva kazaba afite ahantu agejeje, wenda nibabona hari ahantu agejeje harenze babashe kuba bamwongera indi manda, dore yuko biba bishoboka ive. Ese byari bikwiriye yuko umuntu aba umukandida unique? Ni ukuvuga ngo ese tuvuge ko mu Rwanda nta bandi bantu bashobora kuba bakwiyamamariza kuri uwo mwanya, cyangwa se nuko ibigwi bye byamuhaga ijambo ryo kuba yakwiyamamaza, hakaba habura undi muntu ugize wahangana nawe? Ikibazo muri Ferwafa tujya dukunda kubona umukandida unique ku mwanya umwe, ugasanga perezida nta wundi muntu bahatana nawe. Icyo si cyaba ari ikibazo gikurikirana ya Ferwafa yacu ikagezaho tugenda tubonamo ibibazo bigiye bitandukanye, ngaho imikino itagenda neza, ngaho kudategura neza imikino, ngaho abasifuzi, ikibazo cy'abasifuzi. Watubwira iki kuri iyo ngingo? Rero yive ukuntu Fabrice ameze, ni umuntu wafashe ikipe ya AS Kigali. Ngira ngo nawe urayizi ukuntu yari imeze, abakinnyi badahembwa, bamaze amezi 6 abasha kuba managinga basoreza ku mwanya
uwa gatatu muri shampiyona. Ngira ngo nawe urumva ko uwo mugabo ari umuntu uhamye ku buryo ashobora gufata Ferwafa akaba yayishyira ku murongo, ku buryo ashobora gufata ibintu akabishyira ku murongo, ibintu twagiye twumva by'abasifuzi